Man, Ayo, Wak. mana geus lulus lain bahasa Edo bahasa Ebdanas. Nu bahasa itu. Nu bahasa Ebdanas teh anu kama bahasa itu lah. Geus. Enggak lulus. Ku aing dites ya. Yang nyaho aing sih lulus henteu na. Sok lah. Nah, deh. Tes naon ke orang? Matematika. Sia nu gampang-gampang heula ku aing. Positif kali negatif. Hansip. Aduh. Man. Segelo sih mah. Aduh. Mana aya sia pos hansip man. Nu balik sih teh. Aya, Wak. Aya. Aduh. Ampun deh kah. Di bawah lagi ada positif kali negatif mah pos hansip. Geus lah kumaha maneh. Biologi ku aing lah. Biologi lah man bisa lah. Sok lah. Ayolah. Bisa, biologi ge bisa. Urat dibagi beberapa bagian. Nah, naon wae? Hiji, urat murungkut. Hah? Astaga. Urat murungkut. Aduh, ampun. Si urat murungkut di mana? 2, urat urut. 3, urat aret, Wak. Gelo juga sih mah. Aduh, ampun geus mimiti burung nih keluar dah. Bisa jam sakieu jadi aduh dah. Nah. Ayeuna tulang dibagi beberapa bagian. Terus tulang naon wae? Tulang. Hiji tulang kepala. 2, tulang dada. 3, tulang taleng. 4, tulang tulung. Gelo. Tulang tulung. Apa naya, Wak? Jadi tulang nate tulang tulung ningki dah. Nu burung. Ampun deh kah man. Cuma kurang kopi ked. Saya diajar di mana? Orang diajarna di Universitas Ternak Ayam. Gelo juga. Astagfirullah aing. Aduh, Durman sama kelakuan deket gua anger. Aduh, deka ampun aing mah moal aya. Ya sugan. Pendesan sih mah kayak teh lulus paling Indonesia mah kayak dah. Apal aing teh lulus mana mah? Lah, pusing aing. Lumayan aing. Dah kumaha ya tuh.